harai lada ki pulet ki badai kita ki breu ki nong bat ya kaan ki Paralok prasnam jungi ki kongo ya kam lani ka hukum ka bahalor jung kita ki pulet ki banabar ki bersuang mame khil peniap ikini ki parari ki jong me nakadau jung ka spa ka phau nakadau jung ki jumbo at lalot kangar spa ka jong ki bat nakadau jung ka jakpo ke marsya ban Dkhot ialah ke jong ke jingem jong ki Paralok prasnam ke jong ki Bahaing bahasam ki Paralok bat ki Dkhot jong ki seng bahalang bapher kin thup ya ka hinyo trip National Liberation Council lani ka Hnlc henen ka Sngi ka khatlai tarik unailar ki Rakhe ya ka Lyngkhuh Sngi yap baar jong uriu keng atiar barim ka Hnlc uba Cheristerfield thank you uba Cheristerfield ula syasiat yap ki pulet ha ka yeng sa jong hamaulai kan termasar ha ka khatlai tarik unailar arjar arpawai sibon ngur ki briu ki la tuaj shalom jing tab jong ka balang Presbyterian halau mali ban libo sentiu ha ulum jing tab jong Gakir tengsa ganam, Bachiris, bachiris, im gakir tengsa ganam, bachiris, bachiris, im gakir tengsa ganam, bachiris, bachiris. Nagandang show ang kana SMF. Kadang sen ke ba RLC lah potong kadang ke khusus nam ba ari cungi. Iso bono pun pon nagaliang cunga seng kadang kadau ba nam ta ka jinja ye i dolong nam ta ba i plat yang cak ngri. Tin nagaliang keseng cin waya so bonong ngila du ya kunyi bat ikupa jong kacak breu. kadai ke por jong ki sang mahlang ban sim bantah ke ban le sailang ya kini ki breu na ki yen ke jong nama balada ki pulet ki de ginong badan ki pen khanyi ki kendon an mangi upai ba le ngide ki breu ki bamdon ya ka balada ki pulet ki de ginong pen khanyan ngide ki baneng kong pan pen he kini ki pen khanyan Tahu kadang di kermen. Abang aku dia jauh stop di kerku. Kan kadang di kermen mesti tengah. Don kadang kesin. Bapak masuk penhat, masuk saya ke lama sisi kesun beneng karang sepang. Bapak mentah je belak keliak jauh lak perang. Kau boleh nang kerku, nang kedua IPC ya. Bapak punya poin sekong. Bapak ngiru ni dan angkat. Ni buat izin tuai kumpai bapak lang juga beri nyotrak. Ni buat lang izin tuai. Ni poin sekong izin job. Since this entire shootout which happened in Malang 2 years ago is under the scrutiny of the High Court of Meghalaya, so I will not make any comment regarding the satisfaction or not satisfaction of it, because it is a matter under the purview of the court, and the court is scrutinizing the entire report. So we will have to wait for the court report and to express our satisfaction or dissatisfaction. The firing that had happened, we can understand it is the overreaction from the part of the police personnel involved in that unfortunate night, which lead to the encounter of the great Cheristerfield. Thank you. We do understand that it is only right that the government should have shown some exemplary step by punishing the culprits involved in this incident.